Taki beron ball hajar ni pas tawari tu. Amu ke dam taki jersey number 7 ball se pun gitu na. Aje dam taki ke ball se le ni. Aje ball kau ke tu ba. Akib Hussain jersey number 7 dam lagi. Jersey number 17 dam ball pass tawari 17 lagi 11 lagi tu tu bagi jersey number 6. Ball untuk pergi ke muda. Ball situation jersey number 69 na. Goal post में के लिंचन का अवसर बने तो वो गोल अंदर पुनः किधे आज एक डांडा कि गोलकीपर ने लॉन्ग शॉट में काउंटर रखना खेल ले सीधा एक फिर बाबा खुद ही बाकी पेन बनाए इधर बात गोल मैच रेफरी आज ये तो बड़ी में के गोल से मुकर फिर डांडा में के लिंचन हुआ बा लेकिन नाउ में के उनके लिंचन ने बॉल से मुझे Linsan Arem na gola ma jisan jin khe dam da ta Aniyama golam san kre amu mamne hana mana khe ba gol aniyama youtuber ge ani dam da ge amma ani su re sute kista lai re Mr. Khama jersey number 18 jersey number 18 khama degi jersey number 17 दादा की 17 बॉल में खमा दegi खमा बॉल तो कॉर्नर में खमा के हौजिक गोलकीपर बचा आके मुझे सिचुएशन में खाता हम सब बॉल चंद्र का सीन में से माय पाक तो बॉल तो चल गया है सादा मतलब सोड में कौशिक ये तो पोस्ट में पाचन का हम तो खाता हो क्रिश हौजिक यहां पे फजरबा गोल jersey number 19 पास करने करो अपनी पास करके गोल सेव कर रहे हो जी जर्सी नंबर 10 डेप्सन देखिए दाम दागी जर्सी नंबर 3 देखिए जर्सी नंबर 14 ने कॉर्नर में बॉल कसने कॉर्नर के मतलब कितना हो गया है सादा और जी ताजी ने बॉल से हमको पूरे ताजी देखिए गोल से आउट ताजी तो ना बाहर ये से आदमी खंग बनेगा gol youtuber ge ani dam da ge amma ani amma lai re ki phauda आज मिस्टर आकिब दामदागी आकिब जर्सी नंबर 7 ने बॉल से वो पास चले आकिब तक जर्सी नंबर 17 जर्सी नंबर 18 मिस्टर खम्बा देखिए जर्सी नंबर 14 ने पास जर्सी नंबर 14 मिस्टर खम्बा बॉल में सुची मिस्टर खम्बा गोल चंदा वक्त जर्सी नंबर 9 बॉल जी गोल सुची चंदा ने बॉल में तो और तारे यूट्यूबर ने गोलकीपर ने बॉल पास कर रहे आज बेरोन यूट्यूबर ने बेरोन थर्ड फ्रेम द बॉल पासिंग में दो उनको से गोल को एक गोलकीपर डांडा मिस्टर खम बजा बुक पास कर रहे नाउ में गोलकीपर की अंक नहीं ना दो पास कर 99 जर्सी नंबर 99 यूट्यूबर के पास करना गोल तो ना होने जर्सी नंबर 12 खम ने बॉल में पाई जर्सी नंबर 17 दादा लगी 99 लिंसन की 69 यहाँ पर जब गोल किक को बताओ सिंपल है वो गोल पोस्ट पर उठन मगम कितने मका ताबा माइक ऑपरेटर ना कमेंट्री भी की माइक खोजे तक ले थे माइक ऑपरेटर ना कमेंट्री भी की माइक खोजे तक हो हेलो Howji miyam na ming nabiriba match yang nangyari match sibo sa nabiriba dam dalilong dam amadi youtuber mani police na iba players ni howji play ba goal score ni film na team mani mag 2-2 chena na chama na ba goal score pali amra ka na chela goal na kasi match ki mai pa pagi ado mo pumpa madulep ka dori mani sutu sutu na team ni players ni na kasi match sibo ni wala na sada chok tabawa mapun ba ko na Bukan mana ya kita bukan ani youtuber ki ani dam da ki ani bukan ani sanna re goalkeeper की जर्सी नंबर 7 आकिब ने यहाँ पर जब लॉन्ग पास sama जर्सी नंबर 14 पास है 14 देखिए तो bisa kamu देखिए जर्सी नंबर 9 यहाँ पर bukan san youtuber nama
Namda Lilongi Girl 2 Haji Kongda YouTuber Manipurna Kolama Little actually Shooter is a bay home Sunday road Yam the Mama putting it on the Sunday road Germany Shooter is a Babox in the Film and Gasha from the Mulana Makata over the Zoo Babox in the Putting Bill to the Sandro is getting digital talents in Babox is putting some players in the situation of my company Asada is a goal down the Tandaji number 7 Mr. Akib take it on Judge number 12 Mr. Kamba Kamba is number 4 Mr. Tazalina pass on Kamba ball of Chandra Pure Kamba the Taji YouTuber Taji ball long pass Nelson Baron Mr. Thomas number 18 the ball number 5 jersey number 18 देखिए Baron YouTuber Baron देखिए नाव में पास रुपए नाव में देखिए और jersey number 7 आकिब the ball पूरे आगे आकिब jersey number 14 jersey number 14 देखिए jersey number 4 तजली the ball पापा ने काउंटर की देखिए YouTuber की goalkeeper the ball long pass में Baron देखिए Devson YouTuber Devson देखिए टोन गोल मतलब जो मुझे संदेश है सादा Baron the pass उधर Baron देखिए Baron the pass उधर jersey number 11 दादा jersey number 11 आवाज खाना ball अभी पाइड रहे आवाज से ball चेंज पूरी goal post करने के लिए आवाज देखिए खंबा ने ball में कहीं सुचो इधर हम कोई ball चेंज पाइड हम jersey number 7 देखिए खंबा में सर खंबा देखिए jersey number 7 देखिए ball से goal post करने के लिए पूरा में अपन होने तो Baron गोल है YouTuber की Baron jersey number 12 Baron देखिए Devson player sing YouTuber Manipur player sing sing lama bit lama match basing am lama le kai sing Babox sing main kari aga tana Babox sing pun pin lama are ba thongna wakal se pudok tuna sing match aga tana sana bida kene ha ga sha thakkur lo na majek match ball pai bi YouTuber Manipur YouTuber में कितने लोग कौन है आप लोग क्या मतलब सुन रहे अब उस कौन की बॉल दो उसका सेट कर रहा हूँ तो देखिए मका ताती YouTuber की ताती ने बॉल मुका आई सिंह ना पास उसले पास कर दिया जी मिस्टर खंबा jersey number 18 हमको जो सिर्फ गोल चैनल में आपका होने jersey number 13 YouTuber की टोन के खंबा जो गोल बनी ताती का खंबा ताती देखिए मिस्टर दाम दागी में के बॉल बुलो है अस करी गुटी Oi, lagi lift. Akib Hussain, jersey number 7, नाम दाद लिया मिस्टर खंबा jersey number 19 ने यहाँ पर जो पास मारता है 14 निमिष के तो ऊपर नंबर पास समझ jersey number 99 के पास उधरे 99 में गोल उन्होंने भी आपका नाम मिस्टर खंबा की तरफ से गोल तो मिस्टर टोन यहाँ पर सोलह नाम का गोल jersey number 99 इस लॉस में इस दिन में गोल कीपर सेट होगी ना मगर तब गोल में बड़ी माइक के किसी तरह से होगी गोल स्कोर गोल 3-2 3
Damda 2 corner kick puncher abang korpani itu Mr. Akif Damda Akif lagi Mr. Kamba ini jawab kami dari jersey number 11 awas karena pada gol cetak Mr. Kamba pas oleh Kamba dari jersey number 14 toss ini ya nama jersey number 14 Kamba Amuka ahum semua gol Damda lagi begitu isu makoi ahum semua gol cetak na gol 3-3 dah lemina tu na Cakap ada gol Jangan Kasi Messi sih mo Pabok sih puning Jalan tu na Apa na suhen tu apa na suta tu ya apa ni cicir apa match apa gol tapi ni Yang pasal lah ojek bol apa Messi Kain no Nahu may kita sila Mana ni ojek nahu may kita sila bol may nahu may kita ojek Jersey number 17 Damda na bol mo Mapakataw ko kay ojek corner bagi ka ba Kau kita ka bangkura meron ojek ni meron May ang gol sa naman pero di pa sa jersey number 99 YouTuber 99 may nahu may na bol sa kung nahu may meron Nam kanahon naman yung dumo Makatama Dave sa napasok ito dore Binila Ano ba sa iba? Goal dyan na naman yung kakatipan yung nahon na Rajit Damdagi goalkeeper na jersey number 17 Damdagi player na pass ito rin Damdag Ojek jersey number 11 Abbas ka ball pass to Abbas ka tinita sila jersey number 4 dari jersey number 7 tadi na ball mo rin tadi dari jersey number 99 dari Ton jersey number 8 Ton dari Ton ball pinadalo si goal na naman yang betul ball si center mo kini mo Damdagi jersey number 17 na goal si Mandru mo sa kare Ojek Damdagi 17 dari ball jersey number 18 Khamba dari Akif Hussain Akif na ball ba ulit na may dengan Mr. Khamba na ball si yang betul so naman long pass to dia tu betul nama kemarin tadi lagi Ton Ojek Pabok si Kumak kita ball ni berapa player sih yang di sana orang player Pabok si Kumak kadang-kadang untuk kucing player sih yang di sana lah kami nak belum cabalong ini jadi jersey number 17 Damdagi player dengan 4 jersey number 4 kan jadi jersey 17 na apa sabu kalau besar nama kau sit ni itu gol untuk Ojek Ojek yang apa jadi bang satu gol sih apa ada cek gitu na Ojek tadi mesti Ton pass on tu lagi tadi Ton YouTuber ini masih ada apa dam masih miam sekan apa bol dia misal Johnny jersey number 23 Johnny lagi misal Akif Damda nama kumre Akif lagi jersey number 11 awas kana bol ni kali awas kana apa isu cuy apa jersey gol cek ni yang sada misal kamu lepas ni misal aja nama YouTuber ni yang nice signal gol keeper senama tu sana save kau gitu na maka tak gol untuk momen gitu Ojek tadi nak buka ball pass tu le, jersey number 17 Damda nak bola buka payah lagi. Ojek yang nice ni bisa Peron tadi goalkeeper nak buka save tu. Sekarang tu kita bola sih corner tak lagi. Kasih lihat ni Peron ball mana? Haftar Nah. Ay, saya mah. Saya mau tahu tahu le bana. Si YouTuber ne na itu kena load betul lah. Ini mau lepas second half. Mayam tu nak kedua terjadi. Pabok singkai dan isai pabok lang dengan cing. Wo may sa ikan no. May holo ba. Nanti jadi match sigo. Mayam tu kedua terjadi. Boys tara po. YouTuber ki player sing namadin Damda lilong damgi nung sinaba sangai naba player singa masih yang lebih ni kalau kita masih lagi beda lagi player singi untuk tahu makai nung ay naba football match mayam da football tampili itu mayam da ball yang biri ba ball sadari betap jam football tough
kasi dagi ngarang dagi hodra mayam da khusi naraglaba matuk tarak padaso lamda masigi football sana ni kuyo mana mafam masida le pinikaga adom gi sana ni inor itil adu mai pakna chat kana bo hodra football tough sigi khudok chabal lawi hai dina jab football tough ki mai kai dagi lamda masigi nungsi jana bai chili law khai puna bakta niksin jari housing bingko khana ni matuk da muka youtubers Manipur ki saknai raba players si loina damda lilong dam ki patik mabul nei raba yam na hena khat na raba players si ni marakta second half ki mai ho raba loisin lam dai ki raba match maka ta no goal tam jage leng mi raba ko dikwa ek ta ki sai sa ki mafam na mafam ek ta le bi ni jari hoji goal score YouTubers Manipur 4 aduga tapda lilong dam 3 YouTubers na goal naman na Paula manjit thara ka chali makatang pada choy din at team ni mana nasige match asibugi mai pak na bagi makata balimu ni papol budi magchay kini ha bagi asya babok sa mai kay dagi thamba ko na player sing sa babok sa pin na ba at da kam lay na yen pada pena trabadu labamay horbo match ko dol pagkat kani ha bagi asya babok sa mai kay dagi sa chali Đó thôi. Hả? Chị ba. Đó. Chị ba gì? Đâu ba? Đã cho ông đó. Với nghĩ cái bà xin tôi bán gì mà nào đi qua mà mà khai cái điều. आप तारे यूट्यूबर सिंह वाला के सिलाई रे कना माली में किसी यार रोय ऐसी देख रहा नहीं ngल लेकर तो कमलो नाम तुम ले Tamta sini. Halo, kau film dia kau minta kari bah jali do. Yang pilih bawa box ni, kita nak kau film dia mana kau masalahta. Yang pilih bawa nungsi jeraba, dalam kami sini kita bangang suari. Bawa box ni kau kasih jali ni yang kau pilih. Kau football tak pilih macam ini, kau nak cari kaya cuma kaya nama kau selesai nama dah. Kakak itu nak nungsi jeraba yang orang kita mahu kau tak minta. Yang pilih bawa box ni mana? Football, apa sih aku berkali berjali sini do, sopi dena, bertadat pat, jinggo kapan kita dena, macam sana itu macam sana bayar apa football tak mau minta nama kita bang. Kena dam datin. Berciri nol sih, dibangun sih, dua dah, hill lagi, jali itu lagi, kemudian dua tahun sih, siapa lagi? Ini kiper, dam lagi kiper. Ayah bang tercing ni, wah kita kan ada yang mau jadi si cing bah, korban, ada apa, itu betul. Hoi, hoi kita punya sana, hoi kita bah, lamda masigi, mereka sigi, amat tengah raba, jam football tough, mayam ini tu football tough masih pemangan tanah. Nanti jika bawa kamu, amau ini layan kita, mungkin kamu piu, tapi piu, mayam lambi rosi masih mikuk kurang di mana dah. YouTubers Manipur mani dam dal long dam di sana ada player sing makatawa lemor besar half match ni tahu bang lagi sai sai ki papam dam ohan kai tena mak niom chun nei kaya nama nama ohan kai tena lagi ni bani sing jadi YouTubers Manipur di sana ada player sing abadi dam dam long dam ini kai sigi si jana player sing hoji ki betul ki second half ki winner nama kita makta
लेप बनाई देना चुप बनाई देना सानी में तो बाबा अतो बेंच मुझे कोई Sa. kami na maging mga tulong kita Sana tuloy lang hello. Sana Boy gusto na. Kami ito daw dalawa magkakaroon ng teman gitu. Dado gitu. Hai tayo ko. Nabu may da. Bisil lo hello. Ma lo hello. Kami enter. Mau may doon na hello. Nabu may. Kami enter. May doon na hello. Video lang doon. Sino? Hello Ma lo hello. Damda. Jump. Kami enter ya. jam amadi कोई मसी यूट्यूबर आगो को सारे के में से हमने हिंदी हमारा छोटे आई बच्चे सब ने है बता रहे अब नुमाई वो जल्दी के बच्चे की पिक्चर सारे ये वीडियो आपको ये चीज लाओ सी ऐसे बता रहे इसकी को चीज आपको पता आपको पता है तो यहाँ पे सुनाई सुनो कोई कोई के नुमाई किसी का कोई सुनाई पहुंचे आप थोड़ी aku mau mencari orang yang maksudnya, aku harus sana sih. Aku yang ini, aku apa lagi? Kami enter yo ro. Naban ya tu. Mabani. Shin na. Masih ni, aku belum mau ada kasih. Ronaldo versus Messi. Ha? Asa kamu ay kagi rakin. Ay. Aku ni beri sahabat Ronaldo. Like hari ni. Lain man siya. Masih ni, yang ini beri cerita nak, mother sister ni cerita nak, kuni mana? Ini mother ni cerita ke? Macam ni, kalau ni luar apa yang betul orang? Oi, mesau daure sang. Mesau daure man. Anu dah sang. Mesau daure. Lain manung sang. Apa ni? Zoom out. Follow. Oi, bola ure. Bisiga Ronaldo ka fan je kana na yam je yeng jage aduna phani ni bisina sing na ina Ronaldo lo pata Ronaldo ko fan ni na to lo bino ada lo bino ai na bisi ha kana bisi ki fan lo bino Ronaldo ke ha kana Ronaldo na lo bino aha mo bisi ki Kami enter ya viewer isu nabu may ni. Ya dia. Ronaldo! एक भी नहीं कुछ कुछ हाँ वो वक्त सब्सक्राइब तो करी है ना ते हम क्या ऑप्शन है रोनाल्डो yang pasar apa kita apa masuk Kan ke. Siu. pergi sam tap kamu nak pergi pasar apa foto bola tolong cakap apa pergi Kolam sangre number 7 na. yang pasar apa Suli orang ni Messi nama lain Chili orang ni siapa sekali si betul kita Rajuni nak pergi ke mana tapi Sanjoy na natuan ki Ang pasar apa play si ako pa sa ni orang ni Neymar no orang ni kita to tapi Bakal goal on 3 ataupun bakal yang pertama Sanjoy na pasar apa Rajuni ke pass tapi ada tu Rajuni ni kita siap buat tim apa pasal kita macam orang kita apa nak option ni ada tu mana pandai bakal na yang pasal tu goal seri goal on 3 ki Zoni ni dia koi orang ni Neymar ni sini Neymar ni orang ni Messi ni koi orang ni Ronaldo ni Mayroon ki Ramos na nga eh. Neymar sama ki Cristiano Ronaldo aku Rocky tadi ko kan kami sini
Ay folam tuh. Oh ya. Dari ako ini ground pa halak ke. Dono three. Agar bani segala bonus kasabah में segala itu pas में हटो रे हमको कुछ धागा है तू अंदर स्वीट अपने हजारबा अकोई लिसन न गोलमा संगी आता मुक्ति स्वीट अग्रे मा अवे मोयरोंगी मिशीना पी मोयरोंगी मिशीना पी corner dan Pakumi. Uraba. Borong Neymar ke yawi. Borong kiper na kahule. Borong ki Mbappe na pai. Cengkale ti ai. Chili ti awi. Chili ai. Mundi hai kawin pi sekali yang lama kawin lagi kita main nanti kawin Out. Realisasi की मत क्या हुआ मेरे रमाई करे अब बाकी वो हमें Owen moirong misi depi Ikale hai sekali kai hai toi Adam mundi adam sakit dah sakit apa Sel. Harusnya mangambari mangara harusnya kurang ni Bajan kurang tak hawe kawan kita kawan kamu bicara kamu kawan sekali pi kau sekali sendiri kiki nama namanya kamu ni kan yang nak hajar apa atau belum apa bola simpakan baik amadi moirongin Neymar amadi moirongin Ronaldo moirongin Messi 1-3 Anak hajar apa buat mana tu kan Oh, if you want some top 5 YouTubers, 5. Asal bola si, aman suhende, aman sutage, yang ikna, ikna, bukan kaki. 2-3, Vincent bhai, Bakar bhai. Sirba, adun laba, aku ini nak dapat sini, ini mana hantar cerba. Mati carba, naurep nabuku ham umat kita ikai kundu mencari. Aduh kami akan video itu kabar ba. Bahasa maksudnya sih, army captain major ini mah belum besuk kok cari. Garo na sipo sai. Sangam deu. Cái con đâu? Cái con đâu? Đi cái mấy cái đâu? Cái
어제 골프죠. 어제. 노래. 잘래. YouTuber is 6-5. Hojik match si Muslim na sila sucho na match. Asimu sana meron timan na winner hoy na bigyan ka pa sa goal kaya chuchi na bola ni Hojik damda ki jersey number 11 degi jersey number 17 de pass away 17 ne pa sa sona ma ko itore Hojik jersey number 9 damda degi am ka 11 jersey number 11 degi yaar na pa long pass sama bisa khamba de jersey number 18 khamba de goal goal 6-6 da jump mana na Hojik throw hoine ka lady YouTuber ki tone 13 जैसे आई tone na ball pass thore ball ji YouTuber ki mai ke dikhya ball on thona ya mazra isna hona chain number Hojik chok ko YouTuber ki mai ke ball si tam dal mon hona re do tam dal ball si mon ma ke tone na बताओ में अदुगो तांदा गोल कीपर ने सेव तो के आज गोल कीपर ने लॉन्ग पास तो थोड़े मैं सुमिया मन ताते मन हेंते जर्सी नंबर 99 अदुगो जोन या कौशल बने तो गोल अंदर को नाम कहते आज YouTuber नाम का गोल अंदर में आमने बच्चों सोलह कौशल बने तो गोल कीपर ने सेव तो के ना गोल ले बने आज गोल और हो गए आज दाम दागे बाकी YouTuber की बाकी हमको पास से हमको सवाल लगे काउ की कौशल काउ हमको YouTuber की बाकी देखी बाका नाम का गोल कौशल बने तो बोला हमने दाम दागे के सेव तो के दाम दागे 17 हमको अलग गोल पाए गए दाम दागे जैसे नंबर 3 जल साइड दाम दागे जैसे नंबर 4 ना गोल मिस्टर खंबा अब्बास खान जर्सी नंबर 11 दाम दागे गोल से मुका जर्सी नंबर 17 ने पास से ले YouTuber की ball on the ball अब मुझे ball जी पर की एक साथ में इसने पाई गए ball जी चुप 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 मैच विनर होने में गोल सचिन ने मोने तो गोल तो और जंगा की गोल कीपर ने जर्सी नंबर 4 तजली ने बॉल पास करे तजली ने कीपर पामुरा मुकोगी या नहीं सिने बॉल सुपर पाए तेरे बॉल या खाज Ada absen गोल समय अदुगा बाकी में 6 YouTuber में गोल मतलब तोड़ चली और खबर बॉल पास हुए मिस्टर अब्बास खान जर्सी नंबर 11 खबर बॉल पास करे खबर वाली गोल जो तो कहेंगे सब पास वाली जर्सी नंबर 9 दे और हमका यहां तक कितना बंदा में बॉल का कितना जर्सी नंबर 6 लिंसन ने बॉल पाई लिंसन ने बाकी का गोल छने अब्बास खान ने गोल हो गया अब्बास खान गोल तो में हमका पूछले अदो गोल तब आगे मका ताऊ गोल में लो ने बोल अपने हम किधर हो जाएगा मका YouTuber मिस्टर तो ने बोल पाई तो जो मामा के गोल कैसे कम भी नहीं मका ताऊ गोल चने बोले तो तब आगे जैसे बस 3 ने पूछले तब आगे जर्सी नंबर 12 18 खंबा जर्सी नंबर 3 ना अमन का तब आगे भाई के गोल में चल सिला मगा और ये हम गोल Arshad number 3 7 equalize तो हम अपने टीम में निमो अपना हिंदा अपना तादा सुचोई चोई तेरा माई पाने को करो दे हम अपना मैच साथरी गोल 7 बॉल पाइड बा YouTubers मणिपुर मैं आप मैच से लोचना पत्र बनी मेरा पत्र पामोक सिंह कुमार घूमियो प्लेयर से इसमें कोनी तलबियो लिंसन ने बॉल पाइड लिंसन ना कोई विनर कोई ना हेड गोल चलने में यहां पर और नहीं लिंसन देखिए YouTuber क्या बात है खाज है आपका इस सिंह ने गोल कीपर से तो किधर गोल तो कम कितने आ जाए YouTuber के जर्सी नंबर 69 जो चने यहाँ पर स्वर्ण
nama. Amuka. Jadi Linsan na pa ere. Linsan na bisa Linsan tadi. Master na masuk na master na aku kesu. Goal itu goal post mana kita harus menang kita. Haji kita ini goal score 7. Jersey number 3. Dandan. Jersey number 3 lagi. Jersey number 18. Hamba lagi 3 apa kan jalan goal sana. Ada match ini lagi. Haji YouTuber. Gonsan din tre YouTube. Aku ini goal post na kausin sa dina. Tapos ni ayan pag goal ba. Haji lang na pre. Haji lagi score. Tapos ay YouTuber 7. Macam mana orang ni? Tinggal di mana suci suci nak. Gol lagi itu bagi mereka tidak ada nama kita dalam main pan begitu yang pasal gol san lagi. Linsan ni apa masuk? Hey, bar depan le. Yang apa pasal rebound orang ni? Suci suci dalam main pan nama gol. Orang itu begini. Itu gol post mana macam ni dam ke jersey number 18 lagi 11 lagi 3 lagi Abbas Mr. Abbas jersey number 11 lagi jersey number 3 dah buka pas tahun ni. Logic 3 lagi jersey number 4. Ini ball light. Kajli lagi tuan bola mung boleh tuan lagi baskan bola mung putra boleh baskan lagi Devson YouTuber ni bahasa Linsan na bola boleh bola tu gol cila Linsan kena tu bola tu boleh kita baskan gol cila isi kau cila kini gol tu Haji dah dalam mobile ni tambah lagi jersey number 17 lagi jersey number 11 Abbas gol cila boleh Abbas lagi John ini bola mung apa bola mung lagi Kamera long pass sama yang pasal kau sini. Tadi, goalkeeper. Now the goal sebenarnya goalkeeper nak bukan kamera pass sebenarnya kamera tak lagi jadi lagi. Kamera lagi jadi bola lagi. Ah, macam mana? Dong suara kau sini itu bola tu pengambil deh. Chal. Zairo ne, chal le, Fazil. Tahan ke lady. Goal Nipan main. YouTuber main kena bola cender pun ini. Just number 0 basket na ball. Pass na Linsan ke sini. Linsan bola pun bola boleh tak lagi jadi bola tu bola boleh. हम तक wahai lawan bomba berkuat dengan segi match sikit. Kita bang match yang penting bayar mana lagi itu mana kita bola seputar kali. Itu mana makan bola. Fazil. See you. YouTuber 10 tamda ai YouTuber na project ani hela ka challe musta ke phone अब खावा यू तुम्हारे में पीरो है क्या सारा बॉल पुल चली आवाज adum bai आई चल गए बच्चे ने पास करे जैसे बच्चे 11 पास होने में पूरे लाइन से गोल तो नहीं आप लॉन्ग पास पकड़ के अपने लॉन्ग छोड़ के गोल कर के अंदर बोले आवाज कितनी गोल से गोल आगे गोल कीपर ना सेव तो दिखा था गोल को तो क्या चांस दो Duro ko. Ang sa tagado. Yes, may san ba doon na mo draw? Number 18, 9 out. Maging ngayon.
level 8 YouTuber ke level damda ki 8 YouTuber 11 damda lilong ai bolong hoji manjin tharaga YouTuber manipur man tharaga chili hoji message loi to ko select kare bani hoji bol pai damda ki jersey 4 ki jersey number 40 Hoji damda bol pai jersey number 4 Hasan Tagli hoji bol hoji pas bol makata bol kaya situation dia YouTuber main ke level ball se semua equalize कर के teman jadi ini oh ini makata bol ke dia ada sama damda player sini lagi लेबर हम समझते हैं बोल रहे हैं यूट्यूबर में कैसे बोल रहा है बहुत चला गया चला जैसे नंबर 4 14 देखिए 9 देखिए और वो यूट्यूबर में नाइस दी बोल से पास ले देखिए कैसे बात ये देवसन का बोल पास ले Ôi Mà muốn mình này hết और ये यूट्यूबर में पास तो लगता है makata bol pro सारे आ जाएंगे कैसे तो बोल पास तो बड़े कैसे जैसे बच्चे यूट्यूबर चाहते हैं बच्चे ना बोल की पावर से बने दो goalkeeper jersey number 17 goalkeeper Score से 11 and 8 YouTuber Manipur 11 ai corner kia mà YouTuber ni main dia pakai makata gol on sana ya apa ni kau ni tadi kita main kita pasti gol आपके दिन में बहुत बड़े लोग बोल रहे हैं कि सब लोग बोल रहे हैं बहुत गाली दादा मार के बोल दो पता बाबू बोल सकते हैं लोग पास में बॉल को ये भाई क्या बताओ थोड़े भाई आप खोजिए हो रहा है नसी खोजिए नमी तासे लगलम दाई नमी दाग मोबाइल में बज लगे प्लेयर से याद ना हम लेना वो जाने वाले वो jersey number 4 damda report ki Lincoln YouTuber Lincoln 69 na और गांव का बड़ा बड़ा अधिक jersey number 9 damda ball जहां पर देखिए नहीं ना यहां पर मतलब jersey number 10 Lincoln नाम का ना हो गई गोल अब पास करे damda जहां पर बॉल से खेलने का आगे आगे गोल चेंज करे गोल चेंज में हम आगे चेंज करे YouTuber प्लेयर Lincoln ना बॉल दे बॉल Lincolन देखिए आगे makata ball चल रही है jersey number 14 jersey number 14 देखिए आप दोनों टीम को पास कर रहे हैं देखो ये बता दो उससे करें हाजी तो नमस्कार जी ये बता दो कि प्लेयर चेंज हम तो है हाजी बताओ ये जैसे मतलब चांस नहीं बनेगा हाजी ना हो गई रोनाल्डो ने यूट्यूबर की रोनाल्डो Kasi makatawa ko ng tap ay YouTubers alamin no si Guillermo goal score और जी का मुका makata na YouTubers ko ng taati na macam suara muka Nelson na Naomi की goal से Naomi ने चला गया मैं साला मुका पास कर थोड़े ton YouTuber की ton बोल से कूद रहा है नाम लगा के बोल से कूद रहा है ताजी ने बोल मांगे ताजी ने क्या मुका Lincoln yang si goal cancel apa YouTuber की मशीन लेवल wide YouTuber के बाइक में मिस्टर Lincoln ने बॉल मारी Lincolन ने बॉल को और YouTuber के लोग पास में तो रोक रहे हैं गोल से पास रोक रहे हैं जी नाउ में गोल से पास रोक रहे हैं सब तो बहुत देखो TikTok से बने वो गोल का पकड़ते
Jam tap. Mayam mes losilam gaisna mayam itu khobor di khobor mani nasi mes khane me mayam ati lao khomna piasi ko kholi bela ji ini koi gedung sini bini kasi ji koi gedung sini jaba babu sing au khobor au tadi sini babu au khobor kita piasi khona halo bini nasi khoma khona mani piasi itu khobor mani so kada to sini dina Parani koi sumbo cacing makannya aduh dam boy lipan balik boy mana lit tau YouTuber manjit thara ke chale boy match sih loh sih kita sini game ini kerja kita langsung Abang sih dua puluh Mang hát thần. Mr. To, jersey number 9 Damda. Mr. To ने हमारी सिंह बोल चले बोले भी मैं मतलब लीडर पूरा पूरा Damda ने बोल दो लाओ ने आज एक यूट्यूबर्स की माइक देखी आज बोल काउ ने बस साथ में लेडी याम लाइस सिंह ना बेसर लेफ्ट गोल पोस्ट अपना बॉल काउ सिंह ने आज गोल तो पुनः प्लेयर जी मैसेज से साथ में यूट्यूबर्स मणिपुर में Damda ले लो नुक्सी जना Thona level players in the jersey number 7 Damda lagi. Dari Linsan jersey number 69 namun kaya yang betul suara bagus. Ya nice in the goalkeeper of goal itu. Play sini. Wah mesti apa nih? Kau tu ni. Bagar jersey number 99 YouTuber. Nah, kalau kita kau beri dulu jauh bagi. Suju suju rauh itu. YouTuber ini pakai di dalam mana? Mata kalau goal tertinggi itu sudah apa? Sudah tahu sini tu. Goalkeeper macam mana? Kita nak tahu ni. Goal 9. Adalah YouTubers di 12. Masih golong YouTubers di mic na. Timnya pakai hari 9 12. Lôi tàu rồi, mình lôi tàu rồi. Mình lôi tàu rồi, rep phí nó khăn gần này không khăn. Goal untuk pengambilan si Damda itu goalkeeper dan lupa sama tahu dulu. Jersey number 17 Damda, 17 lagi jersey number
7 in a little ball event. Jersey number 7, Akim Hussein, ball mobile. Tata Hussein, jersey number 14. Successful goal of the games. Asada Masada was to simply go. That's the goal of the Putamire. Haji to West, goalkeeper, a long pass. Tati pass of the Tati, jersey number 7. You to see Tati, Mayam, Tati, Mayam, out of the video. Defense though, great. YouTubers की तो YouTubers की बहुत ही बड़ा बोल सकते हैं और ये तो ने मतलब नाउ में तमना पास हो गई अभी नाउ में मार लो क्यों goal mari apa tu YouTubers Manipur main target jadi Beron namu ka udhar bahut chale chale Beron goal chase betul. Dan lagi Hussein jersey number 7 ball chase terus pada jersey number 7 Akim nama kata goal chase lagi kami kata yang lain sini ball chase Akim yang apa kau sini goal YouTubers की goalkeeper की mamanda goal कैसा अरे बता रहे Beron की ball देखिए अब का आवाज खान बोलोगी आवाज खान ball jersey number 9 के पास होगी jersey number 9 देखिए jersey number 14 दाम ताकि jersey number 14 देखिए Beron अब goal मुन्ना बोलने वाले वो jersey number 9 the pass of jersey number 9 देखिए Devson YouTuber की Devson देखिए तोड़ बोलो देखिए Beron बोलो बताओ आओ जी कम करता दाम ताकि players के ball बोलो बने jersey number 9 बोल दो ball चल भी चला करे दो goal उधर पर जीने Linson देखिए jersey number 7 तीन बॉल से ममाना मकाउ दोगरे Haji Linson YouTubers माइक देखिए मैं आपकी Linson इसी गोल कैचर में Linson देखिए तो नाम में देखिए आपका कैप्टन बोल रहा है तो बोलो तो नाम में ऐसे मैच गोल कैचर में रहा YouTubers मणिपुर की संग है रहा YouTubers सब वो में तने तने फुटबॉल की रोनाल्डो है ना सुखन तने बा अदुम लबा Haji yang teman yang sadar YouTubers की संग है प्लेयर में Haji jersey number दाम ताकि 9 बॉल से बचने के लिए Beron बॉल jersey number 2 Beron YouTubers jersey number 2 बॉल को कैसे गोल चेक में आप Beron की टोन YouTubers की टोन Linson बॉल पास हो गई Linson देखिए ताती हो जी तो गोल में चलने में मका गोल चलने बोल रहे हैं वो दाम ताकि jersey number 11 बॉल से मका पोजीशन कर रहे jersey number 11 तो ताती मुने jersey number 7 3 दाम दार बॉल से कूद रहे चली मिशन आखिर jersey number 7 now Damdagi goal 10 aduga YouTubers ki goal 40 haji bawdesu goal mari YouTubers na damda long dam ki mai ke digi manjin dhar ke chali khumtre sunna ki minute tara sadrega match si hoisina kita minute mari ko suju na winner hoyi kita ba
Yam lo goal kaya matang nagsalag kaya sa si Debson apa tidak lagi jersey number 14 na ball muna ba ni Ojik Ton jersey number I YouTubers lagi YouTubers baik lagi goal keeper ball pass Peron atau Peron tinggi Lincoln ball center boy Lincoln ball Ojik goal cara Debson na magkapay Debson YouTubers ki Debson 17 dapat darah peluru cakre long pass sama kita pass tahu doni Ojik goal itu pancet है सामने तो मतलब तेरा पकान डालानी बहुत सारे में से मैं पूरा लांग में नसीब बहुत सिंगल प्लेयर से इसको पूरी कम में नसीब यहाँ बहुत बच्चे लगते हैं जब फुटबॉल तब क्या कोई लेंगे बाबू सिंगल आपको बच्चे ला नसीब प्लेयर से की बना कौन सी अमुक तक थालंची अमुक तक बच्चे लाओ डालाओ में नसीब Ojek ball Lincoln bayangin Lincoln bayang pun dalam mana sih Debson nak kena bola sampai di mana Debson YouTubers kisah ni players ni maka dapat goal catcher tu mau tim ki mai pakai goal catcher kiam macam ball Lincoln tu pass hari apa tu goal sih out है Ojek Debson nak bola kau sini apa kau semua pass hoy Debson kau sini jersey number 3 दाब लागे मैं क्या देखा apa kau suka कितना Ojik Lincoln ball main Lincoln dengan jersey number 11 jersey number 14 दाम लागे jersey number 14 Lincoln ball mana main दाम dengan Lincoln ना ball मुझे बोला Ojik Lincoln maka dapat ball kau nomor itu दाम लागे jersey number 3 ना ball tu puncak है Ojik jersey number 14 दाम लागे ball high sih kau tu ball itu best main dengan ball tu apa suka kau tu ना ball tu kau kita Ojik दाम लागे player YouTuber की player sih मैं sana ni yang high sih sana ni bah player sih kilo dapat time ko masih ball sana ball kita doi kuba ya nanti मैं आप पुण्य खुबा खुबियो मिना तारा ini betul betul जो खुबा खुबा सुनो खुबा खुबियो kalau player sih किसी पूरी खुबा खुबिया आओ वो खुबा आओ वो खच्चे ना मैं हमसे नहीं लगा player sih किसी awal वो कुकुan tu ना match sih makanya pun jadi mesti आओ मैं ये बोल बोलना बनी दाम दाम itu tu बोल tu apa tu kau tu gitu ना lagi sen mau ke gol jangan lupa number 4 in number 9 Damda Nilong out aduh number 4 in Ojik dalam kami ko sa goal chanda mo ito saudara changin ni bini Ojik Damda YouTubers sana dosu lagi bini mga amok tagay sila lagi Babok Singh bini mga sige matungga player sing si napon kita tu acak ka daw ni no khubak mo su laor su tar roy Ojik mayam law bini si puni thalo bini si Mayam law bini si Peron Ojik jersey number 14 dengan jersey number 4 tadi ni ball pass tu boleh tu YouTuber sih goal keeper ball tu apa tu siapa boleh makan apa tu Ojik lain miss goal 10 at 14 Mayam Messi loh itu orang ini haji ni hari Messi loh ini mayam lawa kuat tak faham loh itu na Messi loh nak itu boleh sini jam football top se pun nilai si mayam orang tak pun lawan lagi